Ghana de shema NNC that's on kwa Nyankopon e de ache na sabre safe na do afidi ato Adom TV na dwuma de oni gu so ababehwe ye Nsem Nketenkete na sa dwuma de de bro e da ya wada bia bra don du abo non du abo ekosi du baako ene de Nsem Nketenkete e bro na me am tena dwum de dwuma de bro de afia mansa ohima baako pe na dwuma de nyuma ko bi na abo ya chidom ai de dwuma de e bro e ye Joy Industries omnom de nsa papa abedwa so omo de Joy Daddy Bitters e baaye na se de Ghana fo si gitum mu ene se de si bua nkofo adanse nkofo di yenti doctors miensa no si omo hwe ye kwa enom sa de Joy Twedie Ginger enso abedwa so enti se ne na se wo ti Joy Twedie Ginger nkade a ene na me kamfo mom se kona kwato Joy Twedie Ginger na nom na ebebo papa paye na me fi won na me ko KNG Herba omo Kumase Abidjan House mrom omo so nom de time Herba mixture abedwa so ene malaria pa de so pedro betu malaria se de a na ye time Herba mixture no na me kamfo e de amount na me fi won na me ko Champion Divine Clinic na Champion Divine Clinic de wote omo kase a na se omo fra se awo pa na wo pede a ene ba bi ba ko pes so sign omo ho de a ba bi eni ho a wo benya awo a Champion Divine Clinic. Omo onkra bata mienu oman mu ba ko Tantra Hill nkra ha na ba ko so Kumase Asafo omo be New Plant Station. Nti sa wo pa ho asem de a ene na Champion Sebra na oba esu na megina we esu na makoma bo afo ho akogye nkra abasese na me ba me de afi edi kan no abrel. Kwa baby Nsem Nketenkete dwumade so na wo matade ye hye na ye Salinas clothing ono pa matade hye me Miss V Beauty Salon ono oye mi ti fefefe de ma me makeup eye Elegance House of Beauty or West Legon almost na ye me makeup e de ma me na se de bi ohema me ye no Joy Industries de se de kan so mo de enropa ensa wonom a unya hangover e mo apomuden na me nua owa hene champion fi ha me ba twetwe nkomo ahwe sese adesua de omo twe Ghana fo san se enkofu bebre na de nsabone abedwa so a enkofu onom ene liver ni kidney problems bebre ni nyina ye nsabone ankofo enom na ema ye sa o ha no enti ene me nua ke ye champion ha se oba be kyerɛkyerɛ ye adesua de bi me nua mo kwa oba Nsem Nketenkete fi ha ye nua me nua ba na Joy Industries te sen Nyankopon Adom ene ahweyi a wo yenso ya fantim se bibia ekoyi ho me gidi se mo so mo ho ye wo ha ye ho ye pa do bo ade ase na ene de na wo magana man okay ohima meda ase na machia ya hwefo ehwe na dwi nyina emse be na wotwemiensa na bosomeni ye be ye demonstration bi wa ha na eye me de se ne ene mi ankasa me nuanom Ghana fo se ba ne se bibi sei ye kire ne man de we amanfo asom na obisa ehho nsem nti unse na wotwemienu me ka se ka ba betoa mfaso ye nya de fia kakaduro so ne ade but the way ankrofo efre ebi kura hye da tuka no aba e bebisa se wate se wa hu si ye be demonstration bi wa Adom TV so Nsem Nketenkete na opese wo hunu mu ye ni ade nti na ne pese ye san kire biem na obi ehu ye se ya bitters ye wo Joy Daddy Bitters ofa Ghana ba bia ofa wiase ba bia ensa we obi anim ye nomo pa adentia because wonom a eboa esiesie onima bebre hu ya Joy Twedie Ginger ya se ye de akakaduro na ye de aye na Joy Industries sene de bia na meka no ye hyase fi Joy ointment Joy medicated soap Joy Twedie Bitters Joy ma Twedie mixer ye nduru na nhwehwemu kakra me ehunu se yeti ye man mu ye ni gie ba ma ye pese ye benya nsanom awreho ba me ye pese ye benya nsanom na de akyeche yen re nipa no beko fasa ni gie no be wi na obeko kyeche na awreho be wi no na fe wakonya yare foforo bi adentia because wakonom nsa bi a nipa no ka kire no so medi nubuna na mede ye me nsa no asomasi bitters obentin bitters medi nubuna nkasa na de aye na obenom be wi no beko wi ase na kyesa koye na ada asem na akofa susanso boni foforo bi de abre no na no na ye herbal doctors ne trans na umse da bi
ye wu Nyankopon de ye ba asase so adom ye sa nimde ne yetimi ye duro de sa woni pa de sa ne yare ye duro wo ba fa na wo se me de wo de pu na tetim wo yusu na ko wo se hunam ni nsa wo se hoai na imitrase wo yusu na ko na ye betena ase ye hwehan na ade a ye ankasa ye betumi ayi bi ko ye no wa ne kwan bone so na ko fa ya ade de abre no wa ba ye ancha abagie do ya nipa bone ne giri se ehwa so twen kra na nya de be boko de aman enti saade a yenye sa bites ya omanfo ani agi hu kura bi nemu this time yenye herbal doctors ntino yenye yemfa eye nnubna aduro wo mu mfanye yen bites nti se nipa no konomo a ebeboa siesie na pomodin eno ne yabo ehomodin ene yaye ne sa pepepe de amagana fo nti joy daddy bites ba ye omanfo nim ne eye ensa we eye ena joy twede ginger abeka ho nenne ye campaign a ye ne yato din se woso no promo ye bota nyina ne se memisi abonten mi wura sport bu na mpese meto eye ensa a ye frɛ ne se bitters na me nomo a de titru se nipa no atworo wɔ ne nsa no se na food and drugs ehye mmara ne kyere no wa kyerɛ wɔ ne nsa no se me di nubna na me de aye me nsa no de a ɛdan na me a me ti me sika de akɔtɔ me nsa no me de behunu se ɛyampa ɛsɛ wɔ de nubna na ɔde aye nsa no ɛne ne ye de ye kyerɛ ɔmanfoɔ nti se ye joy daddy bitters na akɔtɔ se ye joy twede ginya na se bitters bia wo de office a wo kɔtɔ no joy industries afa de ato no so se ye kyerɛw se okodu ho na obenom nsa na opese wo confirm ese ye nubra mpa na ode ye ya ade ba akopɛ na ode behunu wo we kura me yam se mo hyehyɛ ade a omrante ne bi hu ya na bi no mu hwihwu obi se hey apio obi se hey we say yes we aye raw alcohol ye show se camera no betimi a capture de a che Ghana for aye raw alcohol enti wo ba oman yi mu a obi a wo ye bitters wo man bia yusu sa ade we ye kra ane ye deba nti eno na Joy Industries yenso so ye yusu nti amfa na bitters awo ye no Joy Daddy bitters Joy twede ginger ye yusu raw alcohol ebedru wi a wo hwese ne ya twotworo ho a ne ye de niam aka nubra no ne nsuo ne ka ho na afrade aye ansa na be ye Joy twede ginger anasa be ye Joy twede Joy Daddy bitters okay good na ofa raw alcohol we a we wuntimi mfa ma wonipa se wonnom unless wo adwenbɔ ne fa nipa no se mpese me kuni fi asase so nti se me de we ma wo se no mo a chese me kun the last time ba ma wo hwan hwe ene de wo hwan hwe dada me pese wo hwan hwe bio what you say nti we ye raw alcohol wo so ne se ye wo se ye raw ye nsa na sa nti wo se me wo so bubbles bi ba ni but me gya ya na ekɔ good chese nnua bi anim ye mfa nnua bi anye na de wo de behunu na mbe kire we broni wo kasa bi your friend say saponins SAPONINS. Me spelling ni twi mu a eye se asa pe o po ni ye twi ni de sa na ne spelling no no what you are saponins SAPONINS. Ni nti a me spelling ni me no ti asesi esa ukuta wo phone na wo access to internet a wo betimi a google sa word no ebe kire wo ne saponins ye ebe kire ba bia ye nya saponins free no wo say asem a mete eye nsem nketenkete so a me no ka no enya atrosem sa saponins no e wo health benefit bebrede ma woni pa desani ye nya de free ennua mu e wo Nyankopon de che yen ennua mu na ewo plant mu na ne din no a ye bo no saponins no e yade a epu ahuru epu ahuru nti ase na suba na ko ese samana na epu ahuru nti nya ne din edifi samana mu se ne ya na meka no na samana rubeka se soap de se ne saponins mfa ane samana okọ latin we friend sapo 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 good nti ho na we nya ne nti latin word nti saponins ho na nya word na edi free e wo health benefits bebree na no ne ye pese wo hunu se nipa ne yisu nnua na ode ye ne bitters no a ese wo hu saponins wo nti kwan be na be fa so hunu se saponins e wo ne bitters ne mu agye se wawo so no ese se epu ahuru na ahuru ni ginani saponins nim nti ahuru no engina ni na ese opeso me ati ase Joy Industries Joy Daddy bitters ne Joy twede ginger no saponins ewo eno de minim se saponins wo minim about bitters foforo bi a wokonom ebia wo no mo bitters a min kanche o se gyae no nom na mom bisa ho se wo se mede ennua no de ye de a ene ebomoden a se wo be check ahwe se saponins ewo mu ana me hwie so kakra se ne be ya ibe hu na aba form okay me was squad bi ovia emza me ba na me hwie ni se ye pon a ya na ye party kase enti no
and then so see be party ne sa mo stretch ohun se na me wo so raw alcohol na ye no we ye joy twede ginger ye de akakaduro na ye akakaduro saponins wom soybeans saponins wom ye wo plants bebre saponins e wom enti wo so ne say ya wow that is the difference between raw alcohol no ni we no good enti obi de we e de color foforo bi a enye nnua de fra we no onya sa color we ya owo so esan se enye nnua enti na huro we mani enti enye nnubra na ode ye enti ukoto bitters na obenu ma make sure se obe woso no sempo e tot na akobu aka che ne se nipa na obu ama ono se onwoso bottle na hwade uhun se huro na bani na gina ni se ihwe wo a e che se nipa na ampa wode nnubra na ode ye ni we ne friend se saponis to na nom wo woso na eyesei uja ya bubbles na hwa na settle mpa che ofesi o na se ukoto ko obenu ma ko enkoma ho cancer bi enkoma ho yare bone bi ma me fa joy daddy bitters okay opemu na ngasa joy daddy bitters na wo hwe ne color no a wo se eya ye red bi wine bi ni ade dua ye de joy daddy bitters no kaya senegalensis na ne color no say ne tie yen de ye mamu se ne enim de friend mahogany okay enti obi a wonim ya wonim kwaye mu no enim mahogany a wonim se ne dua we color tie wo de kwaye nsan se koma color foforo se yese ya sa dua no so enwono the joy daddy bitters ekuta mi enwo obi a obetesti bibia na obi a wonom bi da nim se enwo ya no so ye behwie so ni ahwe se saponins ewo mu ana saponins nim good saponins no na medical akire mu se yenya edi free ennua mu nti se mese maye joy daddy bitters na medi ennua na ye ya wei wo a wo fie wo hia machine wo hia fidie bia na de attest ehun sa mpa medi nnua na ye mensa no eno an se obenya nsa no wa woso no keke wo be woso no se ne me woso didi kan ya ye make sure say e ya de asaponins wo mu ana nti ye sei na tie ahuro ne beba ani enne se ahuro ne ba ya ekọ ese se ahuro ne gina ni eno na chese e saponins eno nti metimi de me raw alcohol ya chew na wakọ wakura ase na ka kire wona na so won wawai mahogany dua ma na fa gumu si ho still no untimi ennom no raw but because ennua no aba mu nti wo so na obenya saponins no but ye woni wan hore de fry be ma sa raw alcohol we ni level no be ko fun be ye consumable okay se be ya wo no mu an komo yare foforo exactly but I say make sure say the nnua na ye de aye I don't need a friend saponins sanu ma tonsa wo so no na hu se saponins e won sanu but me person me confirm me ade bi okay sa saponins ameka ho asemi on say ni ma me wo so ni nyina yensa joy daddy bitters yensa joy twede ginger yensa nya duro nemum saponins no na say nnua na ye de aye no e wo enduro qualities bi wo no mu a wonom a eboa wo saw yade na saponins be say meka ho asemi ga esa yade bebre emu part ba ko pese improve immune function immune system se na nyina anim no nkwamu a woni padua no mu yare bi ba wo so eno na authority ano na Google a na wo kan godu ase wo say pharmaceutical manufacturers often include saponins in vaccines to increase their effectiveness we nyame na machro enye Dr. Harrison na achro what you say enu nti na me spell ma on SAPONINS saponins enti ebe mawo enchichiri ba bi enya saponins free ene mfaso e woso ye ka se edi akira wonim se saponins prevent cancer wow yes saponins prevent cancer enti na ye di adance ye say joy daddy bitters nya duro but oba ese me wo menstrual pain and now we also me tena se cha na me na ase atatai onya joy daddy bitters ya na wonom a eboa no but obi o ha wase me de minim nsan nom ntimi no me du ani mu ayi me ye experiment bi kire obi na me chene se ne obenom no ne obehia nyina se pe bottle water hwie su kakra bi ne hwie ade we di ti we mienu pe efagum me se joy daddy bitters nya duro eye ensa na mom endua ye de ye joy daddy bitters no ewu ne wa aduro ne ewom beboa sawe sa yade no what you say eya meta ye mfato hu bi se ye susua no na se ye se unni moja ye ma akotete abeduru titi kontomire wo de twi abomu no a no anu ampesie na wo didi sa time wo di aduane bayira ni ampesie ni aduane eye food na mom kontomire no ne abeduru no
bibi wo mu anu ye duru nteboa na ma omoja nti saa na joy twedie ginger ene joy daddy bitters tie eyensa ne mu se wunya bi no mu a esiesie wapomuden nti make sure say wo bitters no a wokoto no wa hwehwe se saponis wo mu ana the saponis wo mu anom saponis ni mu a na se wo pɛ wo nkwade a nka betumi abjesi ho na ko pɛ joy industries en sapapa ni bi. Thank you. Na me hu bibi wo rubber bi mu e wa adien kitwe bi wo be twa kan ho asam kakra no ye den no. No ye joy twede ginger no anemum nia wo be say. What you say? Aha, ready to fight. Ready to fight. Enti we no bia me pentem kwati me sorry ye no ma de ne say hey. Me ye ready no an say wo hu. Atena ye say. Yes, me ana me say ko no. Enti ye joy twede ginger no anemum we no e wo park mu. What you say? Enti no kra no so no saponi so wutimi check. Oh, ya ye say we say bibia no bitimi confirm. Wo hwe ne say ya. Bon say ahuro no abegyina ni. Enti say ya na tie wo fa no ne kese no mu asay nete nti bia ukodu sport wa say na obehunu na mo amu wholesale ni ade no say na obehunu ba na mo wote we ya no a na obenya no say aha ya kakaduro no a na ye de aye joy twede ginger ye ensafofra wa bonten no ye da say ye mreni nti wo beka bibi kakra de acho ahwefo mo hwa ye Ghana fo mo no musa ezan say enne ya wo chini fie ne memene da eye bebre na eba parties bebre na eba omomo no monsa areho nti omomo no monsa anije nti e de afuto na bema san kofo no. Okay, afuto ni yetietia se wo no monsa na ya areho mu se ya nije mu ade ba kon se wodi kan hu ni se e wo se wotimi dwene wapomden ho. What you say? Enu nti ni yese drink responsibly nti wo no mo na de adwena to ho ana afenso wo be no monsa hwensa no a wo no mo no menka se chinchina chia nom joy daddy bitters anase nom joy twede ginger da bi ensa bi a wo pese wo nom no joy industries nsi hu kwan ne mum ne e pese e make sure no se wo konom nsa no a wa make sure se ade no a me nom no me sika me tue sika na me de to e ya de papa e kwan be na me fa so hunu se ya de papa e mu ba ko ne ya kire wo se ye bitters no so wo de nubra ene once wo de ndua na wo de aye no obo ade adawroma wo de saponis ase ndua no maman woso no ahuro no da so tani ahuro no e da so tani eno ne ye friend saponis ebebo ye pa na ayanko for frame say de bia me mamo nkyerɛ mo kyerɛ kwan joy industries ahe na mo ene de kanisima ta obi ma me that's joy industries e wo eastern region akwadum bono den suso aha ntudu akwadum ho ne ye wo enti me de numbers yi beto dwa wo hia yen a wetumi afran afasa numbers yi so 0242 887 996 0242 887 996 and 0244 876 321 0244 876 321 abibia obeframe bia won sabe kan ni opese obisa opese ofa bi koton bibia ofresa numbers na won sabe kan and na winua owa ne echampon and ofi joy industries eba ensam kitinkiti fie ha eni ebeche adesua de we say na me da na se esan say yesi obi nimu a obi kire e bia na de wo kan nyina na wuni mesusa na minim enti se ni sa wo na wo tonsa na wato ensa papa na wano na sabre nim sa Dr. Manfred one Dr. Harrison mo hwa ye de nchie mu odin e de mamopa mi twa ho abasesi ana sa me ba ene me ba be hwe enka ne tete no na ye wo ekwan ye fa so sayare enei me kwaba you ofi de ni free ha me ma kwaba me ba Nsem Nketenkete dwumadi so sadia me kono bidi kan no se ene ye ba be hwe enka ne tete no se obi tete eduro enhahama e de sayare a ana se odunsini osayare a na yetumi esa yare no na nipa yare ne kwa waba beda ase na enei ebi wo honom sana ebi ni honom se wo beti posi ye bo ho dawura nipa ne beka cho se o ba aboa ho atwa ne bo ato ho enti die enti na ama na basa nene me ne mi papa bi wo fie ha sei ono ye sunsum mu adwuma oteten haban ene de ye adwuma onye maalam nene oba be kire yen de enti ene masesa
amna basa opani kese mwajo makwa oba Nsem Nketenkete dwumadi yeah and amame na ho te say Nyankopon adom na wonso e be afri boko de oh yeah yeah ko kama se dem bi kan ye no enkane no yeah na ye sayare a yeah ye nyesika yeah ye tete haban no se bi asebia twerɛ na wo obi so a edipa ne bɛhwɛ na kosisa ne ho bɛtɔ no anasa ogento ase kakra bi na ne ho tɔ no a ebia wato odwan ana ponchi bi na wo de akoda nase ne eba ne sai na atumi asesa wo yesunsumu adwuma bi de pa cho boye nhwemu kakra yo medase edika meche wotiefo ane wahwefo nyina na media sida emudu amatwede ampon so wa mayan hoden ema enen soso ayeda na meche papa bi ohwe program ye pa ye frɛ openi dakwa o say wasesa medin nanse odidin ba ko wose mfrɛ medwuma wura ene de na odi aba ni yemfrɛ me odum gya na me pa che odin no ma na abadodo unse nche bia na me no betra fidie so na yeka sunsun ma wale ho asem maame wabo nipa o enimpa ebre no anu odin hos we mpo no menwie makobi but dodo na na eba isan say ye manimpa hu se adiwi ebetime di nimpa nya na wo mo mutu anamo no nyame aye bebre nadom ama ebenim ho ato na yenya wie isan say tri nyante ya yenya chesoa asama wo dia betu dwei asam kese na medu ko titimpenufum isan say me no enye me yenzmane ahanta nti medi sunsum sama kirase anyi yekura no start sunsum duma 1980 okay yeah, 1980 na me ba power 79 de na afi de matem ho kakra me metime bu animpa but maba makwa no me hu say sa 2017 ni de high okay esan say ma me ensem we no ye kan obi onim ye kan say obeka say ye di agro but nimpa one nimpa da sani yesu esan say mpanifo bu bebi say ehia konfo ehia yafo yeah etiefo nsha so pa ehia konfo hia yafo obi okom so yisunsumu dwuma ne gwa hodo bebre ye wasofo yisunsumu dwuma malamfo ye bi abosomfo ye bi akomfo ye bi enti egwa hodo bebre na ne omni se maame ahomete mi se me nana me di na chi no me di tumi nimpa mi ensachi na ba ko ye awoyo ene from 12 aposo ye ya omuno no mo maka aposo na osanso eti haban ena me nana ba ko so na ono ndi oyokomfo ye friend antina no so anu so ti haban na bi komfo so ti bi ena oyo sofo no so ono so sa ena me papa ba ko so odifu nkaza sofo wow ono so ti haban bi sa ni pe ina so me fo mu sem na sai awoyo ni no ena di na chikese na mehwe no ma bebre na tete no nimpa surade eho ye number 1 nimpa surade ya essence ahabana yete di sayale say yesunsumu dwuma no obi ba wo a na wote ahaban no ana wo ye bibiba na nka okọ na say ye no ameda wase betimi adane no kwanta bi amene ye pro eda ho ho okay nye se ko enko ye wo ho but obi osurade no onye mimi se menye okay essence say onimpa na oba wo nchen na wo sa na yare no se wo san so dane na kira eno me ni nsunsu anso beba no so no echene ne wo no so first no wow okay ti mimi nye bi nanso emma mi mumpo na ne obuni sai enimpa no ankasa na yeko nimpa me nana na kaba sofo no se wo ba na ye wo garden a obi ba se ya ba odua ana obi padi wo fom unsa sabre telephone ho yes ye do obi abatu achi enti oba mabudua na yesi no aho ye nye ho ye praying mamudua na yesi no na oba bi kura baba na onipa na oda ho na wasesa boba ni bi ya na oda ho na wa be pagya cap no e de akere soro eni abofo ni si fo no ye hu se e ya de ewi e na aka no se ye duabo se ye de to ni ehu enti obu ho na watena ho amade na che nti oso pagya cap no ka kere se ade we de enye ya na emu me try ahwe se nyameje wa na waje wo wuti ankoye ya na wawu
esa say na ade no ache na ye gadi mo no nani pantai engo me kram status sunsun we years america ni baba akopɛ na ewu am nsa na no pon na okoye operation na me hu no sunsun se so ye operation obewu nti wonya me kan wante na okoye oye nso ampa owu one enti na sa wo ba na be yare o sa bibi na beto o wo ba na afi obere obenyini ye no na waka chem se kwadwo me se ma bia yale we di aba no kote aba wait sasere me di na kirache na ne wo mu ni se obi na wo ba ho no kra no wo ba bia na watopa no unse tete no pa ne sombo si kire kakra ka ho na ebi ko obi na de nkyene kakra na wayi sika de atoso say je na boame na mekui se nipa ne yale ana bibi na titi nipa na se ote apa me ba beda wase so enti odi sa na ma abrewa no unse abro so ni trimai ne de excuse me o say ojo ka ho wa mai galesika internet say so utu ableka no enti no ye me na mamidi na chi wo sa no me ho a emfie bebre na ebi kwa na oba ebi nso kwa o mabiem obi okro timbaje duro no say ya wo na wo pe ene obeti wa wo obi kura timi boso menya wo ba na minisika ntie chire no obi so ho oba no atontoma na che se metie wi a na se omo ba omo nsa mani eni ntina men nei no ansa na wo bekọ no nipa na twa ne boato ho na mede wo ba no okay so enti no na kire say enipa no ebi surade what I say wo kwa wo ba eni bebre no a enumpo no so wenyi sikampa wo ba ma hu say ebi ade na wo ye maame no ayeyi na mmom no enye dan me hu na actually me semitimi ababeda wase ena ebi mpa mi osomafo na aberwa no soma me no me nso me ba ya ni mpo ye ne papa no oseje okay what I say intenam sa de P4 to P5 from J school because ebi a de besa no na me ankasa no queens aba mbotom no sa tam no yedi queens sempo na nkapre na me bottom ayema inti amame nso na me di abro de chi ne be fa asa de no ewura me mu se me di sikasam ebesi mani so awusunsum semu no enye den emwa me inti me fa titi atempon no na yenhwe ene enye omo titi enhaban ne nko a ene eye ya ebi mu de sabi nyame asem ya asofo mu nyina esunsum djuma sayare eye sunsum djuma ya na sanka nyankopon so side de se nipa na oba na sa wo ye ma no kra enke ye free enti di enti na we de ye sunsum djuma wo kasa sofo nyina so sunsum djuma enti na mi bisa ni nyina sofo enti na osofo na ono nso no sabi onim odi nyame de ato ho no ono nso twabo to wo se o se uti na ye oya na se wo ba na msayare a na wo ba abo awo e bia 500 wo be hume kura no consultation fee edi enti na e basa ana omo no so omo kwa omo sa ma sorry ho biem ana that's your hima wo ho eno na make e ni pasu okay be ma reference be 9 na eni no yenso ye di ni pechi because obi ho a me say somebody ka catch us abenya komfo yeah me sunsu meduma me yodi hunfo thank you na ni wo ni say wanyima say onimpa no kwa se wo mampo so obeba wo ye wade bu ho ya na gu adwuma na wo ye no fi esan se so obehwa so fo bu ho obro catch us before so obi hume no just wutua 3 million 4 million 5 be 1 million be 500 yeah obi ane ne bo but bisa hu say eno no eboae am ye sad because ni amana moa ne say e bia ne nimpa na wo ba wo nchen no okay mami enkrofo pre nipa enokwe ebi timi je bi 50 million ayaresa ba akọ medo nyankopon na ebasa ayaresa na yeyi anase nyeyi medase eho ye ni ema na sabre na yeje ntoase kakra eno ma ye de beye no na amanipa ne gidi no gidie na ewo no mo no ahode na ye den eso okay ana ne papa bi ba me ho na oba me ho no
okutaka me mo ka ne din ohwe me no TV so ya na all kana kosem no me ka chance okay so oyo chinyifo dia because baby wakọ no sika watua no yakọ 250 million. Wow. Na me ka se metime agina we so asaw yale na wo je achi nyina me ka sa de onfa ne ka na ekura no ensuso ne enko bet afina ne machine ko wo hwe ne ka na wotimo baaye no a na bibini n'ani bere nso a me so na mani abere ka meje ka no what you say was would you hudi so betumi asa me oh ma me say ehwo na me difi okay na niema no ko ba sa me ma no ma bege nan ni otwa abo so ko hu say se nipa no kwa no se me sare yale a wo kwa o ma me ma no ma bege nan okay bege mfie mienu ni na me okumase wa wukurom ho na me ye program bi wo em say Adom foye amunua ba ko be fani nhira na papa na tie me nka na wo ka chem so wura me wo Germany na babia me wo sesi no ma be wale mo be African hade na ba ama me na bewo na wona ya bewo no sesi problem am wo mu se me no oba no mum abenya akonya wa ha because say abro chiro bo oba ye do betum na mko ho ye de enko ho entu sesi no woda abontinto wona nam baby obenya bia no wada utim uza abro chiro do be ye beto atum no de asem beto nam se papa o sesi madwuma me ye nyina no me kwa adwuma kra na me nkwa kutame nti edie na obeyi a enso hia atumi ebetimi aka bo masa wa ha no e obra wo ba ne bo nyefrem so anyanya meden nam se mehia sika kakra beye 1.4 million na me de akoto ade no se papa be biem ginan me ko bi won makwaji bi kra de abrew na yiro ho nam se yo na se o yiro ho a meto ka be chew tio nam se yo mate nti me kwa me ko mikrom samplensa ebi a me ko no enam so no wadi kaka na kosama kire me nti me kokoro bi o me misan sika na me amafoka me getting to 2 months na me nya adage ntenase na me den kakra nti last one na me ko ya me ba no me ba ye no na me hu sa ade na me ko ye no afifi aso aba nti me ba ye na me dwale na me ja me phone ato ho na mu se me phone belly my second nti me twale wi na me na me friend no man back na mu so no say te say also ye di nkonim na me ne me yire no take ma ye ko Italy ye ko holiday okay na me say ye dan Nyankopɔ penkabo mu na obi sam say ka ben e na me pe man kaka ke say me say Astra ope ba ko bi wo nti wo de on ton fa ma me ana so de ni sika kra so a o ma mi fa bi meka no non ton family me no be ko me sa ko na o ma so me so na me nto non family ne sa o de ba me tua ka no sa me wi ni no ma kra ma fra 2 to 3 years ni once in Kabio. Oh my God. Major we so da mako mabua for ho no mako akwaje nkra abasese anamba adwumade no enche me bia me homa no na se won so obi di bia di usa ana se wafasa amane we bi mu da frame ne mo nkomo bitwa mo abasese ya Nsem Nketenkete dwumade sa de meka ni se dwumade omo ye chidom de abetena ha ye Joy Industries ensa papa ema hoden onuma wunya hangover onuma wutinya wo ya ensa papa ye di nibuna na aye de eno ani Joy Daddy Bitters opemu nankasa eni ni nua asese wabadwa so Joy twade ginger ma woni padua enya akakaduro sonfaso na mi fi ho no ma na mi ko KNG herba omo so no ye time herba mixture se ne malaria pa de se malaria na hawa edu ameka mfama wa time herbal mixture omo so eso yasin bi na di Nsem Nketenkete ebrewi mi fa na mko champion divine clinic ehon so se awo na wo pe be ma hu kwamwa esua na se awo no ensu manya ni nyina na ya na free man no mema no so bi wo no mo na ohaw no ebi ha mo papa enti ko champion divine clinic na omo so emwa meti ya mizufi ti salon omo no me meti ma me mata de ye Selena's clothing on the pamata de edi mami me makeup elegance house of beauty or West Legon on no ye me makeup mami Sandra me chacha we bia obi ase me da wasese de bia o ma me ho ye hwe na maybe sa me papa say ye hwe omo a omo ko ye sunsum dwuma ekosa omo yare no
Say the oka say nipa no ye ma ni wie ya okoye no wa mabiem wa Nsem nka biem. Yeah. Sa nipa no wa ye sa de no. Edi nsunsuanso na betumi aba nipa no so na wo na wo ye sunsum dwuma no. Wo betumi aye bibia ebekọ no so na yare no betumi asan akọ babie mu ana. Mabie me homa no number no TV so betumi afrem na wo de wadwenche ana wasem bisa aba na ofrefo di kan e wa homa no so. Hello honorable prince. Yeah, many aba my joy no bom di say. Nyankopon adom na nso e. Ajana dum yo apa yo. Honorable prince kase free. Many aba me kase free limbo. Oh, okay. Mpacho ma yentie we. Ma me ni kan emmo openyi na basopa. Okay. Ene nsema ne wabechichi matre. Na me fa kunyo sumfancha organizer au kudiva organizer kosi. Na mission pa ni jumapa udiba kudiva. Mini aba asemni nyina na openyi na kano. Pese no 7 period say na nanu ma no mu ye e kan say individual no. Na enipa ko mo nchen a na omu wo pe eni ahofama de bo nipa okay bare na say asode na wo nipa so nti nipa no ko no kwaje mmoa no na mmoa no ye ma na esa sen ko bi anko de na bo ade na se ne na bo ade ko ma ni nananom no won fa nko no no kwatena se na wa jawa ba sole na obebo mpa ya se be ya ade na okoko ye no waja to wo se be ya won ko bi ohun akire biom bare na wo panyene kan se ena ka senka nananom ye adwuma no kopim senka bia akomahwa kopim senka nipa da oba nananom na abaje mboa anka ye ahofefe ena se ahofefa wo so senka okọ na koda nanam ase ba nipa so odene esense bia nipa na kwaje mboa wie no se da bosom eduwa nyanya mboa na wie na ese okoda nanam ase no ba kwajina so dem na ese okoda nyame ase wo na wagya nananom agu eba sa na ase nananom so hu so obum kwase tina afu ejina omo charge and stand on my juma because that time can't say na nananom charge ogo mu ye wie amomo hu say na ye na would not you honorable prince me da se me fa Nicholas. Hello Nicholas. Hello. Nicholas me mo ajomo akwa oban Nsem Nketenkete juma dey so. Joseph. Nicholas kasa friend. Me kasa free tapa. Okay, tapa for ho ye. Obi ahun ya. Pacho me yentie unso ye. Okay, just me juma dia modi de bia mo de mo yun sunsun mo Nsem Nketenkete si o man. But there me pese busa man no ne se ye obi timi wuo man sunsun beta wo bi atia. Aso me kan sisu ne ye be ko ba bi ko yi miti. Nti ya se nkomodidi ma na obi ko fa isi bi ba na me se me challenge ni pa no se enya na kwe. Ba man bi to wo yi miti. O stress anje yo no busa me se oka kire me sunsun sakra sunsun ekepekepekete na me maame sunsun ni di machi oto kan me bu me but one person say am pass so me mother entiase but me bibi me tibi de moto nya accident car crash ni bia but me fe nyame ti oka sa no ma me hu ma je ko si su ti be bu sa say obi timi woman sunsun sa beta e bi na ba na ni bi oh ho ayi asi mu e ta ne e bi abo sunsun for mama me pacho yo Nicholas old ma be wa no me fa Gilbert. Hello Gilbert. Yeah, madam. Yes, Gilbert. Yeah, I'm papa na kana yan ko. Na me aminu mu kakra ne se eye ne papa. Na ono se o tete haban se ya. Okay. Ye de na chista no ne atete fo no ne ami hu ne se omo ye ne se. Ende sikani bre na adoso. Ye wo sikani bre bebre ende mrante wane ne ade na so aduru no moye no isa no wonsika ne brenti ana mo de ye ma no na first na itifo no omo mpinsika nse nipa okay no ye bunipa ye pinsika ho se nipa nti se nipa no se owo bio oni bio isa so ya no ba won tere se bi oni bi na o de beba won tere se bia me yare se no o hwe nipa no kura ansana o de akambo a kire no eti ma ne no ne mafuna aba no enma na oye ni na aye sikanye bre ene odo a omo ni woni pa ho no mo do sika se nipa ya me ho nen okay yeah no say na yeah me pacho me fa yima wa homa so. Hello yima. Hello. Yima pacho ka se friend fa But me kasa free ma. pacho ka se friend fa
Hello. You mommy ton come out ne so kakra pa talk as free fa. Okay. Oduma won timi na ho man so ye nto ayi komo hwehwe ne so. Emma ekoye sa ne say. Esa sa wonu wi mu se nipa no wo beboa no. Yeah. What you say? Esa say obi wo ha wotimi ba wo nchen. Wo se me pa wo. Menimi kuna ye say. Na wonu sunsun djuma no yema edin. Yeah. So what I say? Sunsun djuma ti say obi e wo sua de. Awu classroom no. Because e ade bia obi wo wotimi ba wo nchen. Na ono woko. Na the problem no de ba ye no. Wuti anyi ya na asan ba wo so. Wasa nipa ne yare na. Yeah. Sunsum na. And ade na wo ye man no yeah, it me ba wo so. And number 2, obi a wo ye sunsun djuma say wo te haban. Esese onipa ba wo nchen ya wutimi okọ unze bi mo ho a wo beta na anima o se ade we na yo ma me ye ba ifo ye say no aka na wode na no aka na mpo no wontimi nye eho wode wo ho wa ye den aba obi o ye sunsun nyuma papa wo kọ no ho a waji udin na wakọ wachi na wakọ hwehwe ne nti a wo hawo no e ba wo so Okay. na wo hu a obesaw yale ana de crop no ba mu hu wanya wie ansana wada na dis ade we na how etiefo ti Adom TV channel so program is so no we number 1 program the whole Adom men America me kaza obi an kabi and say ti o ma me so wo many pakro hu say ne fi abayifo na eye no na ade no de ba ye no wentimi an solve problem na okwa anu okotwe second Yeah. what I say well when the kaka asam na me hu say ade we na ha no Yeah. enti ye ntitefo no a ye di sunsunso ya bo ne ba bebre no ye make sure say ade na wo hwehwe no ya bo hwebo bi wo Italy last year no ba me wo twa plane ticket ba Ghana ha oba na me se me hu ne ye ha wo nyina na ade di firi oba na wawale no ne ire no problem enti abrocho wo no nya adwuma anye enam di na chia abo koye ho ade nyina ma no okoye nya tools kwa no nya adwuma Okay. no omu problem ne say hwe ohima me ma ye otumi frame wo phone so o se yeja esi abroche company kra me hu ne me nko no wie a wa wonim score de me 5 million eni ya me no ka say o problem no afre me ja mo mpa ya mame ena ano de ba onwe sa me nso mabra bom no me ye nimpa nti sa na trade a eni so ye sofo so ye dunsifo ye do eni obeka yo na me mi sa sem bi se nipa no sa wo sa ne yare na se wo yisunsun adekro no how ni firi ho wie na se wa meda se na okwa wo nipa na wo ye sa sunsun adwuma no wo betumi e de ya wasa amade na kone so bu ne dan ye de nkaye ketekete wo betumi asa amana okay na eno so de enye ohima ye boni esan se eti so obi de wan aba na wayi wa na firi ho se wo san de wa na ma no wo be dobro na ma na ye 2 okay so enti no obi kura timi boa wo bi na akwala no wopeba ya na yeso ye bosomba we enye no kore ba ebi a ne nipa no boa no ade no sunsun kura no didi wachi boa wo no owie no wa ma sunsun kura ne kra na ni anye yo old ma be so bodua mo ho Yusufu aba ho so hello Yusufu Yeah. me mo ajo ma kwa aba Nsem Nketenkete so Why, mo ye de. nipa try na free fa Ye de ma se de ak ma fa mo ye. okay Me ka ta fi tunya de. okay ma o de mo anon kwa Ah, pa che o me so ne site a handro se o pa ni ka ye no. oh Yusufu call you hu ni kwa o O pa ni ka ye no. me pa cho ye ti o Sana ma fo no e aduru fo ni sia. Okay. Yusufu em say nke ni program no cop about em say la no nye okay me fa Sammy hello Sammy me pa cho me mo ajo mo kwa baba fi ha Sammy me tie o why me ton ka okay Sammy entumi anyina ho mane so me fa Jenny Mbuatin hello Jenny Mbuatin Endo. me pa cho ka se free fa E ka se fri kopon. Ajari. me pa cho yo mo anon kwa Ah, enwere boko. Papa na sumo kan ne kure pa. Ah, kopon. Ah, papa na sumo ne kure. ye dasi Na yiri ye adwuma ni bi. Wuti adwuma mo bi kura asada kura bo. yeah Enti yo kan ne kure pa.
omo etie dum o ya o pass da mbra na bi anya kama Pacho you. Mefa Amin. So hello Amin. Yeah, hello. Pacho Amin Fefifa. Pacho make a free tamale. Okay, Pacho Wano okay. Okay. Pacho me chill penya o chiho no munchana mame. Ajo so. Me problem ni say asama o kaya ni nyina eye no kre. Okay. Ya mi shirano. Yeah, that's it. But me problem no so me pese me nkan ni say. Sisi a me chiho no. Me wo eduro bi a omode acheme. But me baby son say sisi me nim say na me de be sa obi yare. Because me akwala but omode cheme. Me ami hu so omode cheme. Nti me peso mumbi san me kwan be so na be fe hu say eduro ni me sa yare no a ebeko e eduro. Okay. Yeah. Because me hu say omode asani party say 3 yare no asana omode maame. Okay. Yeah, that's it. Actually, no one friend, no one tuition come. Mefa Togbe Agbemezo. Yeah, and so online. So hello Togbe. Good evening. Good evening. If I just Togbe free fa. Me pacho me kasa free untwaso. Okay, pacho ma wonso wasem bi so adwen chekwe. Me pacho me kasa free sam untwaso. Me pacho yeti o. Me sam untwaso. Pacho yeti on kama no ko. Okay. Me pacho me from when no ye bone. Papa me bra peni me kasa hono no. Wa kasa pa me nyage no. But kan me ye bi sana asem ba kumie no bi. Yeah. About majuma na oye no. Nsem yi onu na oyi anu ekosi ni ye. Bibi na oye no be minimum no. But ya obese onu ni ya na minimum no. I don't know. Me na me national porter. Ye Ghana. About Ghana Saki. Yeah. Mesre no. Na obe na se. Omma nsem no kika ni na no ye odi no. Na wo be tinya ye no. Tre nipa no na nipa no ho se. Yeah. Se ana me yere me gina so. Ebe tina ni ye e di boa. Ba memma ye be di nyama na ehia ye si no. Na ejuma na ye ntinya no. Ye di eti. Na ye be se ye ejuma na ye na ye se ye ejuma. E pacho yo. Yeah, that's it. Yeah, that's it. We futuo. Mefa exist and so ahoma so hello. Hello. Then wajo makwa Nsem Nketenkete fie ha. Nsem wajo hima. Me va talk as a friend fa. Me ba so me ka free media kutuku. Okay, mo anon kwa. You media papa no so me channel na me manager so. Okay. Me ba so me pese me busa sem kasa bi. Ni pa cho mo anon ko yeti o. Me ba so me busa papa ne say me wo bebe e wadi be 9 years. Na ya we bi abane so. Okay. Ba ya wono na sa ya we ni so. Ba okotena me madanchen. Asada atno na sa ya we no me say ase abane so. Aba I say entoya we bi wo na no ne nsa ho. Ama ase erewe ne nsa no. Nti mbese me musa papa ne say na chi kwa hia metimi ahwehwe na mabusa ne so betimi ama akwa because omo say yare ne cha e bi ebe say ne nsa no ne na no nyina. Okay. Ada ne so ha me point me say aya ma ne phone number entu dwa na me pacho mati ordinary number ne na chi kwa nyina betu dwa na old man Winifred de message bi free akim oda abreme o si o de o was problem na nipa na oye hahabaduro no wod man sika but onhu ni biem sa nipa no so no e de na betumi abasa nipa ne so onhu na twa kwan bi wan to aso anya ama no. The only thing is wo mama obi wo ho a na baby wo no me fa se nipa no odan se ne wo kan na se kuma se ana baby na eye na adwins ebie nipa na ba no abesa ne yale no always no o pese onu nipa na emfoka emra baby wo no wo ti ase so obi o ye duro bia no hu se maso e wa ha nti so no ba wo no brempa wo otumi se osan ye den wo ba ne nchen na wo ba eba beje duro ni bi eno no motu ma me hwe
ati se obi ho a se be previous no sika kwado man be 2 million na fi do tumu se djuma na gada wo gra aye afono hwe ma me sunsum djuma ana yele se djumedie na wo za papa bi ofre no wo ka aye djuma bi aden because obi ho abe na obi ho kra no wo ba no se wo hwe wo mu tumi hu se e bia nka wunya be 5 million ka bitu masaba de nipa na oba ye no ni sika kra no na nu sa 5 million no enti ayroho ani wo ha wo mu no so because wonkonko wudie eden what I say into esasa wo boa no but obi before problem a ye wo ba akopa ne say asida din ma ye asida nkasa because usubuduma din se me hwe nimpa mabom even kra me no start programming e free GTV me no share with GTV and e be ju ha ha nkran komase me kanimpa mabom a within just 2 months you cry no metima catch so much in about 400 people. Wow. So or the saying Joe the need free asante be kwai or say me Mr. Old man me Mr. will say se nipa no or ye ade ne mawa or so be dan ase ne be dan no hu said de ko dan ase no na ni be so anase na ni nso me pa cho yo hwe ye ka aseda nka aseda no enye abuotwa ebia wutim hu se meme na nani hu se ebia ebu wo za titiska no eni na die nyepe esa so okọ nipa no waje usika kakra na ode akoto no na ya ade na ma se wo fi so hoton na office se 2 million no se 5 million ade wo mu no bible class ade bia wodi koma unua no wo nso hu se ade me de koma ni pede ni be ye den ebe so ma me na nempo ya me no ka sei sa ade na nhye da nye den eni wo because even so for kwa no ye nyame adwuma no twa no bo aye den ato ba wo pese wo adwuma no ye ya one many sikachi bebre o me no ayade abahye da hwehwem na me no maame wo de topic be menchiro bibi wa ha ebre bi obi beba me nchen samese nipa no yale na me fisa 1 million na ebeso na ma anyi 1 million no na me koji 3 million na me yade na enyeyi say the mre na ye adwuma Adom TV so de mre na de adwuma na ye fa ye mre ni agrokra enti se de mre ni si dwane no old man e de na obeka kire Ghana for mo hwe ne omutie o okay edikan na wi a wa kire wa kire kwan e de amai edikan me de masama ne say adwuma bi a wo ye no say uzo bi efre e kan say ne maame sama di nechi em say wo ye nya no ne maame sama betuma boro ho ban obi nso say ne ba bi ko ne maame wo nye sunsum yare ye bedi hu nkomo ye kwan fa so nyame ye so say dam no be hia no ye be kwa ko sunsum nsem to mo ntwen nanso betumi di nipa na ba me nchen nye bone maame masama ne say obi a wo ya ade bia no yero ho na ma wani mbre na hu sade na wo ye no ebebu o nipa na nipa be kan ho asem maame ne to so bi ma so ye yale a me sadoso say ye sunsum yale o say ye how say ade bi etetew yale biala wasa so wo din ana no man koye manwa wo de bra ma so ye na kakra me wor me de bebo me pa cho ba ko wonsa wom ha ya wo fa kale bia e ba nsa wom a usu bi so Ghana Commercial Bank na usu Ghana Commercial Bank wa hwe won sani fa bo sa junction wo Commercial Bank ni chim se junction wo gina junction so na me no me ya me de betu dwei na wa frɛ me no man eye okay number ni kro TV ni so me pa cho yo ba betumi abo yo eye 0200 okay 0200 na watro 21 watro 76 last roman ni 87 0200 21 76 87 and MTN is 0548 0248 30 31 and 26 I will TV no so mami me wo ba kun so kumase sokoban ampa mi next week meko ho enti obi a wo hia me on frɛ me telephone number no ye ha ne bia ye bebo ano yankopon nhyirawo ene wadwuma pa wo ye nyame mu ahode me to me safrɛ na so watutu anamo na wo de abafie ase ya ba bekyerɛkyerɛ ye sunsumu asɛm me dan sɛ yankopon ma wo nkwatenten ahoden na da ne de nyohema me to safrɛ wa watumi aba ha na ba bekyerɛ ye eneme mu ye na dwumadi omom so ya se me ade dwumadi ebrɛ Joy Industries omno me Joy Daddy Bitters opemu na nkasa no masade fofraba Joy Twedie Ginger osema ni padua enya akakaduro so mfaso na Joy ointment any Joy soap eno so odwa so a eno so edibu ankofo papa oba wa hemfie ho se ho no monya mekanfo Joy ointment ema wo de fakakra efefafa ho se nka bone na wo ho nso a wo de hu nya so obekwa kodwa na bekwa koto bia egu amoto bia wo ti Joy ointment ne kakra na wo de asra no scent Joy Daddy
na obema no be for Joy mommy na so afre no Joy Daddy na me fi hon manam ko KNG heba omo Kumasi Mrom Abidjan House omo so no de time heba Mr. Abadwa so a edibua amanfo nyina paninum akolanom malaria pa de se upedru a betu ase de na time heba na me fi hono amakọ champion divine clinic aso ye omo so se awo na wo pede a bra na wo ba e wo hono esu omo nkrabata mienu ba ko Kumasi new plan station na ba ko so enkran ha se Chantra Hill na wo hwemi ti omo me ma me Miss V Beauty Salon omo West Legon me makeup Elegance House of Beauty on so West Legon mata de Selena's Clothing or Shoma Estate on ni police station no ene di hwe animu na obetumi afrɛ me ohima so officer obefie ha na obetumi afrɛ me 0266 555 227 0266 555 227 ofrɛ me a adwin bisa adwinkyerɛ a frɛ me na ne me emonkomo nyam di dwumadi ho tia me di afia mansa ohima ba akopɛ